Ba balan tubru akalai pautrek kula lengkot aja penrio ula pensyai bagi jingmi jungu ban kershan ek Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association haka jingi hi dawa ban kentiu ke baikit kat kum kador sorkar usnam radab kadai hibu don cigit kli nak bentagi para trai truck kini ke jing pensyai ba balan kalau halor ke jing penpai nia ba biang shwa shalla President ke China Hills Truck Owners Association hakilat pathai kubor ubala keno ba balan udai ba penyeso nelik ai jing kershan keleng giseng uba balan loong bau biang shwa ha ketika por umi ban persya akalai jing dawa baikit kinungnya betrai trong nomor kadai ke jingdu nong bakrau yu ke bapen ipura bau dei agent ke cement company kaliang yang ak wa penci alor gani wa kat kam wa jing ong yang wa uni presiden but timit unga aga tuga arpanya tarik aga wa I dadawai no wa upmanu ya ga general meeting kanang wo yo ya jing kan jing dia kanang wo yo ya ki jing pentemi nong kitkam ndai manda pemban uga ga tu meeting ha ga tu ar phonya tari hita tu ber tak kenyang manda start wi meeting khadwi di sedang start ya meeting wadabu kile ha ga tu komiti yang ki datunggi du san rungut kinong kelam daga general meeting. Hadin wada dap kita gi waklam san rungut. Kibru gi WM hakti yak jad dulu. Ngakam uwi no tre truk. Kwa upan jingmut le ne ejing geli yaki. Hejing eto we kam yang gasai. Ndai ka jubab na itu yo anu presiden wato me wumye ya chimbanta. Hagani ke meeting mem auman mikau umumbar yang ga asosiasi ndai itu tang ya kelam buyo mi no upai ba bluk haging terai haging nyau upai ba wa nu bruda le embor kat wane di naliang itewan mande auri upai ba ile udu kulam iwaro do itri truk temayo kulam itu temut ipan jinggeli o man waro ese ke hajing eto yang gasai ndai mbelat ukulam mi no iklumar wadi auri pajba haju por man khang no u dam no upulai ke meeting tengah gawi kwa penci o wa ile ong wenga wam timit rumah nado wadap tung yu kau presiden ngawaro ikariya register ki hapo ka association laili ki man gasi hapa gi de slip yong ka association hak ka tu gasi de note u ong yang ana mem to umbar yong gasai nete daw ne gasi man kwa penci hejing to wagani ka has khet unu bro ye human wa timit umah ni mak la damatai o chafang kani ka association nadu wasenyi ga boy o haitu por dang kende chiap o cha chakim lane cha chikir yong to boy ni dei da boy timit umah andai wo bon walang paj ba unong chang snong hyong ka khasi jantia tip ba ki wato umah belen wum joi nagasay. Ladaya yalam unu presiden la ojo emplang ba ucirup. Jo ye ejing mutlang ba ucirup. Ladu presiden o yalam jagalti ko miat ko ba. Tahay ni jo ipor. Kwa penci o. Wa ong ngana. Wa umamilen chanao pon tali kisay mi ucibat situ. O de nto umi gamte ni ma o manu komperu cakap politik cakap kita ke senjima-sima. Mak ganim tu cakap senjima-sima cakap tu cakap yang ke association kam sencar ke dukat yagawi ke konstituensi leni yagawi ke cenong ke tahu. Ka cisin wadu bu leadership em kam paju ya ke thup lang waro tu em apa kasih jantia. Kata tu kena rim mesenji ke ni kesai. Dah hijau por wo ong nga laili karchano chaki bitawan gisai chaki
kat thuem bisen cite lang handai ko miu man kami jingmut itu yang o nakaliang yang ngai le mi chakmat haini por de dan phile em hi ti ring ti yo ti aginu ginu ki bata ki jingi ki yang i dadap lai lu ti de bon ki sgi bon ki benai wa pen snau tho yung ni presiden mi chakmat khut waj ba yo udimani ka bai gari nei company haden wa dadap ya dap kudong o em hile ka meeting go wa da em lang thiruk wa i hi pai ba thiruk wa ga MC to da go wan mi chakmat go da wa unit heni bot da formula ya ga JC hai te por bo ya kre la yo di mani ya ga bai gari yang kitro na company handai do chikat tu kan ni si chat kelau mi na social media wa o dari sanyu kam ke kam charman i wa thungu charman po ka te JC dai mi pemban dewu sanyu hadin do deb sanyu daya chongwan i kam ki trigeri plus serlok iwa ke MC to da wa unit ke ini rai ga gani isu hakmat ka MC to da lai luti ga dimani ni company chiruk lekat wa i ki jantia trok onar tu em po jantia hi kat bo ni bru hai por wa yaki pen pau pen banu wa kani ke strike kani ke demand yang i wa khangari penyo ke jing do nong yang o go terkai ngiu tip hai nu dur wa do nong hanu ke nong rim pen pau wat phi ke social media le jan lai liring ini waro mi po social media wa pen persha i ke tu ke jing demand yang i ke bai gari ngai jan lada untuk ejen yang ke company kaman no du percawan ye igi tretra pen pau pun do o hi hai tu por wa percau ye igi wa ya pan ne ke bai gari wa o do nong handai che chau atau unu bruto u ejen yang ke company untuk du presiden yang ke jantia hil trokonar lada u presiden yang ke trokonar ile wa mi usak mat hai tu por ngai le tu mi kamu ong mi italai chawi ki sai mi kerchana phul ye ga MC to da nei benta ka isu ka diman ga nei benta ka ya pu im yong ki trigger na kate ka daw mi chakmat wat diginong bu gari hini po jantia uwi haden uwi da kan tu ba ya sna bai kre lang wa MC to da de yo video ga ni presiden yang ida dai mengkenau mem de kata ke jingit klik de meta i ki trigger kat wa nei te daw man mi no ijing kersani le wo purai ga MC to da kam triggeri na jantia hi wat hado kan iwan dat dayo ke te dor le langbai ilai ti yang MC to da plus wa i ki triggeri tu kersani ka ta haijo por hakawi ka pon ko kentha to keno nunga hakakam kawai to wa ngaju man kau presiden khatsan sna ile umabale katele yo bu ujingkli ndai hi por man kau presiden tan to dang man kena upli chakim yo sar man buti pangwi kamera male umabale dai jo por kenang wa nem kam batai wara ka le kelam direct i ponyo kelama dai jo por eu ko report hajing itu ga sab katap dari yang pai ba waro ha janan meeting mkam gi uyo jing tip ye ga sab katap kat ka ma pelai ge po sai ka jing pempau yang umut so phau gari kawi so phau gari chisni to dayo ba ulai gari cha company loading kabai slip hini ko iuduk su yo haman lagari ko a slip in ochis pa san phau ko chimbi ta gajing kanjing dia ini haka chisnam kat ina yung chong ile yo higa gajing kan kata ga sofa to ni chisni lai ga haka chisnam karwa
Hak cisnam ke jingkhen lai ke gari ka makhatsu hajan ruspa teli hak cisnam. Talada intu ido cispa san pau mi no ke poisa ke collection cisnam ar pau wi lak khande pau hajar. Tanai penta ke lesnam ke semua yang u kre kamu datam lesnam ka tu la lesnam citeng. La citeng snam da abar por yang u. Talada khen lang iga hajing itu kalis nam poi ke poisa total amount ke collection drup house san lang nyau phao hajar total list nam taga jinglut jing sep hini kat kam ko report yang o khana lomsom mu tu gasni lut u ke bai kre khatsan hajar wi arut kinong kre poi ke list nam chi phao lak pra phao hajar minus ye kata ke kanru phao san lak nya phao sa ka su phao su lak khande phao ja minus ko pampau wa thet thau ye ga association tip thet nam thet new tip bam punyu ga dos tibit punyu wa to thet thau ye ga association thana office khan ru lak minus na kata khan ru lak to sa ka poisa balance naga collection ha counter ar phao fra lak khande phao ja total amount hadin itu untuk hidup kata kejingkain dah. Nawadap ujit kau presiden. Hyper ujit kau presiden juga jantia. Buem kata ke istrok onar association. Apa cisnem arsnem yo pelai ciruk ngorok ke jantia hil hirok. Tak collection itu iwarok itri keri kawi keri cimui ar hajar kawi. Lada kaman gigeri digi hajar teli am gigeri. Apo janti ahil itrok. Taka tu collection ar hajar kawi gigeri. Dada am go hajar teli geri apo janti ahil warok total katu poisa sewan lai ga mempempau ka wa kebai collection gi rinu membar katte mi kan mempembragi. Tegini warok report report ko man ar lembar. Note chalen do wato ar lembar gani report wat tangai gani gawa collecting hapo kongtar man gasile mut note ika pun pau kat numi go hapo galisna. Tanadin te kwa asagawi wa u pen kan mo ya uni unong ya uni presiden wa ubu le kejing kentu yo wahadin ke arpau nyau tarik kejingelang yang ihtai buat ong baik pempelu yang meeting not dia wai yang meeting hadu kut ong tok pong wuyut ngawuyut ong tengah kau tritok tahun pelai meeting dia tu dah habis dah nom ucong bayi itu mah awatang umam dia ngai jan itu kintin ong tang uclap admiau uki. Terus segawi, orang yang wan huni mai si mai sang. Ngangai ajan lada mai si mai sang lah itu. Ciruk saki gibru yang kaan emlang itu. Ye gitu gibru yang kaan ong ilek mai si mine yang ah. Lada jauh mai kamte. Kat kambo pempau hagi sosial media. Nek ini waro unubru miutip aduk kawan man ite kom yu man hijing itu nagalia yonga takalamu kut jaj kijing keno ena nagalia yonga nga kentai jur ini jing kento yonga dasagawi ke poin gawa yo report nga klembu man kau presiden klembu man tu nongelam man kau trigeri tasnya ai wapun kipri ki trigeri tam gum cerita sawa ke cangpung walai luti lang baga cangpung emlek ko phone nga man hadin kata ga meeting man dapoi meet em ko phone secretary gari phi yosar memulai luti di finini kam kita kijing maham la tengah kali yang nga kan tu yo new president ba nya ba ong ye gibru yang me le dem gisan danin rungut la wa hamju pemi kintin dei jing maham
ya kita regeri awalai lu tinggi hajo por MIV wa pempau ha di social media wa khatsan snem kso agau presiden o i leo jingli bu wata Talada kwa upatai ya u khatsan snem kso agau presiden o habwan habchong wanga diang tiaw dan diang benayo upatai o itu set. Kata ke jingmut insol nga he por wa kre dangam empoisa ka sing chinayat. Ba o yu pumikat kan ke poisa kata to ke jingmut. Nga sao tu ki kitien ko pemiu itu. Andai nagal yang yang akwa open chi jan wabun walang watu pai ba khatsan snem kso agau presiden ngacit tengka member collection no membar member collection no daiba kre na met mesin ne beta ki imlang salang yang pai ba ijing lut jing sep pelut ana kata yang abai ngam ju em gut wilo trigeri jan em munut umi akbat e poro kre uma belen i do ni chon yo man meeting pando ni son pi lada mana kanu kanu general meeting ngam ju ong gi membar to ye chair ton i ga i phon yo phon na kata itu kena urim kurek kamu, nadu sedang memangau presiden khatsan snem kita kisah modalai, kita dah. Begitu kita tahu tip baca cawan man, kan tahu ngau atau poisa awak kerek dengar. Tadu demi kini poisa. Ini poisa awak kerek 15% dah penjual. Kendi 5% bam lagi kau poisa orang pelak. Menurut kependiam. Lalu kuat kecilian. Ibu batai i. So pau teligeri lai cis ni cis pak san pau gobi collection ni cis nem garwan mi poisa. Wah ibu cie kata ola. Lalu kuat uga. Fight halor kata lalu wan le imut. Biang ke sakit setar kau i. Wat tang lagi yang gari le bun pak collection yang uga. Apa list nem. San teligi teruk ulai man ke si. Oke mo yo collection tang lagi yang gari. Andai wan Namak so ubau presiden, wat we geri dau plak, mem geri dia buat kaman kata, ni te dau man baik udai i, dai mengenau i cek company, pencak i cek company, lai liang unu company tip karuan, ni poisa aku penjuh ini, tang sepawan watit ke company ulu emma, iku collection utan di benah ubau penjuh, dabam dia bam i gas. Tiba so bam ka to mabam golek makrek ki kamper mayus ke ubru chakri de ni wa em gade ga jing tiplam ya ki witawan ki trigeri but lada bam ka te masa krek cendam yo nong temper ile yo nong se andai dai pemban ka pundi cha dai peman belang kenya ki cemadan ka wa bam su thiru company kam gani manong elang Negani ganti ngau kontui ki trigeri, wipu wijan uyo ki kaga ni khobor dan ni gani news ko kelam ni ka step. Wah, kamu ni ucai beru nyau bah mi bat kentaj hamjo elat de umanu kamu nong melam yang kesai. Penting bersamut bai uki ki pajba ki nong bu gari. Welcome krek kam yang ulau kat kam ko konstitusi. Mentip ke konstitusi nu kaman pencenau ka menurut upure ka apa ka general meeting. Pembina udah ikhtin, warga ni ke asosiasi lain ke kat kami kendon yang ke asosiasi ke konstitusi. Hendak negara yang kami teri kari kami malik kari champion pau, champion yo ye, warga ni tak berol wacanai, warga pas dengan government yo, warga ni macam benda, hai ni benda kami teri kari. Kam kini ki kam ki wacnau semen leni arnut ki penyu penpau penting pensemui ipoi ba khnang bo yo urul ya gini ki jingmut dinfu yang khnang bo iyo ungu yo dami kam mangu uba company ile yo ungu ijan gate jigit fu yang ubru sekawi kwa penci ini wa katugas ni hadin wada dep upulang gitar yang i da chong meeting waro pajba emlang itu da chim garai wada bu pori hagali terik ladam yo jingtip i hagali terik umaniga general meeting lu khut lang hi itu yo uwan mu hiruk haga kemat pajba yo penciu man ya ginu ki kam tuadang saat tengja
lada manu hagate ke literi hagate ke simut yo I da silak bai I yo presiden kat woto silak da thung bai I hagate ke literi tenagaliang yo nga kau nong iktir kerpat di kinong bu gari hagale literi nya bahaya pelakor yawan lang waro hita hanya mer tulkit itau kumani ya general hai por khat yuji step Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.